Kekenhun ilakai football jong ka khatar doloi West Janta Hills District menta kasngi kalayo sendan bandra ya kanam kum kaladu joka lumpung ilakai football kepala tip kum ka veteran knockout football tournament arjaka khandai kepala penyeru daka Federation of Kasi Jantia and Karo People North Kasils District kepala longru hapo madan ilakai jong ka NSCA mini stadium Pahams Im kekenhun joka khatar doloi West Janta Hills kalayora ya kanam ladu Hadin bakalala un pelimno ya kekenhun ilakai football jongka East Janta Hills District da argo lanot akaji khun ya ka final ka bala long mentakasngi kumban kedo hangne kane kalumpung ilakai football jongka FKJGP kalalong ru sibenta jongka jingrakhe jongka seng ya ka jingdap snem ka balai pho nadu bala seng ya ka bat ka jingrakhe ka bakadu jongka ne kasngi krau ka FKJGP kanlong ha ka khandai trik unopra aja ka khandai hanung ba shlong lawan penhap perdano ya kane kalumpung ilakai football dau ba AL Hek Menteri Ketenat Kekot Yakia Ubaderu uwe nakinong ilam joka seng. Hakajinga don langru uba Wilbert Rani Presiden Rangba ke FKJGP sengkemi kumusembut kongsan. Uba LDN Lengdo Vice President ke sengkemi. Uba Palawan Borsing Sim Vice President ke sengkemi. Uba Louis Star Lengdo General Secretary ke NKHD. Uba Lumlang Maunai Vice President ke FKJGP North Kasil District lembat kiwi-kiwi kinong ilam ke FKJGP sengkemi. Lasamru iki kusnam hakaba ka West Janta Hills kalayo khung ya kasong pisa ka basilak tengka katba ka East Janta Hills kalayo khung ya kasong pisa ka basanpo jatengka. Lasamru iki kusnam shimet ya kanam top scorer lara da umayalang lanong ya kanam best player lara da ar papang bat ya kanam best goalie lara da Elias Kitbor dhar